kaunti na Nyamira siharibike. Jodongo kuhusu mawuok kaunti ma Nzoia kod Bungoma okwedo wach keto lwet ji gi wegi kambi sukari ma Nzoia kagiwacho ni ok gibi chiwo kata matin lopgi ne kambino. Kagilose boma Webuye tok romo gi jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa, jotelogo kotene kod jakom gi Richard Walukano owacho ni noko kawo pach jopiny e wach keto kambino lwet ji gi wegi. Wamalwa korka kore bende oseyo wach keto kambino lwet ji gi wegi kendo wacho ni owinjo ochung chenro no nyaka winji ywakgi. Juma kalo do no chungo chendo mar chwalo kembe abich lwet ji gi wegi nyaka winji bura mantiere e mbelene. Hatuwezi kukubali Nzoia kuuzwa wala kukodesha wala kufanyiwa kitu chochote binafsishi. Kile sisi tumekataa na tunasema tawe kwa sababu hiyo ndio kile kitu ambacho watoto wetu watajivunia, na hatuna kingine katika kaunti hii. Tumewahi kwenda kotini wiki iliyopita na tukapata orders kusimamisha mpango ambao tulielezwa ni wa kukodesha. Hizo orders tumekuja kueleza wazee pahala kesi hiyo imefika, na vile mnavyojua hiyo process ilitakiwa kukamilika tarehe 15 Februari. Lakini tunashukuru mahakama kuingilia kati na kusimamisha mambo hayo hadi masuala yaliyo mbele